So hello guys, back to my new video. आज म खेल्न Roblox. Oh my god. आज म खेल्न Roblox को हरन गेम. म यो रुममा एक्लै छु guys, literally. Okay. Oh my god, के हो यो? Ready for Freddy? What the hell? Okay, म डर लागिरहेको हजुरहरूलाई डर लागेको छैन यार दिन म यो रुममा एक्लै छु हम बड़े हो चुके डरता नहीं है मौत को भी डर नहीं लगता माँ क्यों देती हो मम्मी मौत को डर लगता है भाई ओके गया गया ओ भाई कुछ चिच्चा को और यो हात चुपी लाग्यो मलाई पछि हजुर मेरो साथ छ सँगै हो भने कमेन्टमा भन्नु है त यासन्द्र ओ माय गॉड अबे यार म मरे मैं कुन रुममा छु यार लिटरली त्यो हरन छ यार मेरो लागि Hello? Is someone there? Oh my god. What the hell man यार को बोलेको भर्खर यो मैले पान थुकेको हो हरन गेममा आँसु नि किन बनाइराख्नु म ओके ओ माय गॉड यार यो गेममा के भन्ने थाहा नै छैन मलाई Oh my god, भाग 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 बस्यो अरे के बस्यो बस्यो भाग भाग बस्यो भाग 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 बस्यो भाग 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 अरे भूत भैया आपको छोड़ दो अबे भूत भैया छोड़े शायद Oh my god. Where are you? मेरो रङटे खडा भइसक्यो भाइ ओ माय गॉड ओ तन्न रफ फोटो निक्ले Hello? Is someone there? Oh shit
अबे यार मेरो रङटे खडा होइस यार साँच्ची मेरो कपालको रङटे खडै भयो यार मेरो मुखको रङटे खडै होइस यार लिटरली रङटे खड्नु कस्तो झ्झ हुन्छ भने मलाई लिटरली यस्तो डर लागिरहेको मेरो वेल Oh shit. Oy भाग बस्टियो भाग बस्टियो भाग गया वो ओ भाई ओय OMG God बच्चे हुए बच्चा को छोड़ दो कितना नशा बच्चा हूँ मैं आयो नुबड़ा ओ माय गॉड चपेट हान्यो यार दिवेशको चपेट हान्छु OMG अरे गाडी स्टार्ट कर वारको भूत हुन्थ्यो ओए देख तिमीले उही कस्तो आँचा गएर हलेर सुन्यो Oh shit कस्तो थोते भूत हो यार हेलो भूत भैया हमको छोड़ दो OMG ओए Hello? Is someone there? अब क्यों हो रहा है यार हमारे ये रूम बड़ा बाहर निकलने में डर लग रहा है यार यार वो लिटरली कति डर लग रहा है यार त्यही भएर बाय बाय गाइज म हमको डर लग रहा है भाई म यो गेम कहिले खेल्ने भाई